Салам бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Бүгүн сиздерге күзгө ылайык материалдарды тартып көргөзөм. Площадкалар канча? 150 сом метри. Ширинасы кандай? 1,60 ширинасы. Рулондо канча болот? 50-60 метр. Канча метри? Шубага ылайык материалдар 800 сом экен. Ширинасы канча? 2 метрлиги бар, 1,70. 1,70, 2 метрлиги бар экен. Мынакей көрүңүздөр, шубага ылайык материалдар. Мына ар кандай расцветкалары. Искусственный мех дер экен. Искусственный мех. Метри. Кайсы бiri? Кайсы? Мисалы, мына жактан баштайлы? Мына фиолетовый. 800, По 800 сомов. 700, По 700 сомов. 450, 450 сомов. 1200, 1200 сомов. 300, 300. 800, 800 сомов. 450, 450, 450 сомов. 700, 700. 300, 300 сомов. Для пиджака. 350 сомов. 800, 800. 250, 250. 250 сомов. 150, 150. 250. 150. 250 сомов. 350, 350. 350. 450, 450 сомов. Ширинасындагы айтып кетиңиз. основной 1,70. В основном метр, 1,5 метра или метр 70, метр 70 сантиметров. Некоторые есть по 2 метра. По 2 метра некоторые. 300, По 300 сомов. 300, 300. 650, 650 сомов. 350. Кожаный мына? Кожаный. Натуральный кожа, Нет, да? искусственный. Искусственный. Мех простой 150. Мех простой 150, 150 сомов. Болды бәрін бір Буларчы мына кара. ұқсас та. Окшош, Цены одинаковые. 250 сом вельвет төшөк ылайгы. Ширинасы кандай? 1,60 экен. Мыналары бар, ортадан бөлігін мәсечеге. Көрсетейін бе? Көрсөсүң. Мынаның ортасында бөлік, а бұл болса, ет кесек болсаң әже болу. Шулардын боёгу чыкпайбы? Жоқ, еше бояғы шықпайды, еше. Сонун чыгат экен, вельвет. Ширинасы канча? 1,60. 1,60. Метри? Метрі 250 ден. 250 сом экен. 250 сом. Біреу жөніп таспа. Бул 62-нчи контейнерде материал базарында сатылат экен. Ет төшек десеңіз де болот, анан урун салат, жер төшек да. Жер төшөк, эт төшөктөргө болот экен. Бөлүк баягындай. Ортосунан бөлсө болот экен да, жер төшөккө. 250 сом. Дубай баркыттарды айтыңызчы? Метри, ширина? Şirinası 1,60 deyci. 1,60, басы 180. 180 сом экен. Дубай баркыт. Arzalayan var. Арзаны кайсылар? Мыналар ба? Xitoydiki 120 so'm. 120 сом экен Кытайдыкы. O'zbekistondan bor 100 so'm. Кана? Мыналар ба? Mana ije O'zbekiston. Канча дедиң? 100 so'mdan qilib berayim. 100 сомдон. Bu rangi o'chadi ije. O'zbekiston. Дубайлардыкы өчпөйт. Мыналар канча мына? Bular 500 so'mdan qilib beradi. Bu eni 3 metrlik. Ени 3 метрлик экен. 3 metrdan 4 ta yer to'shash. Мыналар Дубай баркыттар экен да, эң сапаттысы. O en tozasi ije. Hijrdan yaxshi. Жымдан, жакшы. Азыр. 77-нчи контейнер экен. Бамбук канча? 250 сом метр. Метри 250 сом бамбуктардын мынандай. Ар кандай цветтери бар экен. Карасы жок, карасын сурап атышкан менен. Рулондо канча болот? 60-65 болады. 60-65 метр болот экен рулондо. Ар кандай расцветкасы. Бул жерде тазасы барбы ушунун?
Эң бардыгы таза. Мыналар мынакей бамбуктар, азыркы халат, шым, көйнөктөргө ылайык. Ар кандай расцветкалары менен. Спес кыжымдар кайсы? Ушулар ба? Жоқ, бұлар нымалар, арзанлары. Яплашарымыз ама бата? Бұлар 300 сом екен. Метр 300 сом. 300 сом. Сізге Таза тазасы керек ме? Таза қыжым. таза кыжым бу? Ташкент бу жагак? Жоқ, Самарканд. Самарканд ба? Метри канча? Метр 300. 300дөн экен. Гүлдерimiz 330. Мыналар 330 ба? 330 экен бул баркыттар. Мынакей жайылып турганы. Дагы кандайлар бар сизде? Анатолийлары. Дағы выбор деймін. Канча? Бұлар 320 да. 320? 320 сом. 320 сом экен. Отклонить. Буларчы? Бұлар 330. 330. Буларда рулондо канча болот мына баркыттар? 26, 24, 22, 30, 29. Ар кандай болот экен да? 18 tepasi bo'ladi eja. 18дин жогорусу экен 50 рулондо. metrligan bo'ladi eja. 50 метрлик да болот экен, 320 дейт. Булар кандай? Сәтерлер 55'ten başlap Сатиндер 55ден баштап канчага чейин? 105'e çeyin. 105ке чейин экен. Boshab oldinglarmi? 105ке чейин. Мындай шерстер 180ден шерс материалдар. Көйнөктүк. Мына хыбынын калыңдары шерс экен. Метри 180 барыныкы. Рулонда кандай? 170ден дейт. Мынакей. Мындай калың күзгү көйнөктөргө ылайык. 180 бардыгы эле. Жаңы келди булар? Жок, өткен жыл булар. 180 шерсть. Пиджак ылайык шерсттер барбы? Бұлар бамбук еже. Бамбуктар ба? Канча булар? Бұлар 150 сомдан. 150 сомдон бамбуктар. Азыркы сезонго пиджакка ылайык материалдар канча булар? 1100 сом. 1100 сом экен. Каяка тотулат? Булар дубайский, мыналар бар. Гүлдү болор. Гүлдү деле. Пиджакка ылайык. 550 сом. 550 сом. Ширинасы кандай мунун? 1,5. Бардыгы 550, Жок, ошо. Булар жана тарттымы? 450 сом экен мына. Мына клеточныйдагы көрсөтчү. 450 сомдон. Булардын ширинасы кандай? Кайсыныкы? Мына клеточный. Мунун 1,30 ба? Мына материалды көрсөтүмчү. Муну. Бул канча? 750 сом. Ширинасы 1,70 экен, 750 сом экен метри. Мунулардыкыча? 650 сом. 650 сом экен метри. Ширинасы 1,70, мунуку дагы. 1,5 ба? Но манаттарчы, эме, кумбар. Бархаттар. Королевский. Королевский велюрдун тазасы 500 сомдон экен. 500 сом дейт. Тафта? Тафта 3D мынабар. Муну эки расцветкасы бар мына. Мындай. Двухсторонники. Булар 1,5 миңден. Мыналар 1000. Мына 1700 сомдон. Тоже двухсторонний тафта турецкий. Турецкий. Пиджакка hem жакшынака болот, и шырса hem жакшынака болот экен. И сюртукка hem. Мына синийси бар, и бордойси бар. 1700 сомдон. 1700. Мына бордой цвет. Жакшы экен, да калыңыраак шерс материалдар барбы азыркы сезонго? Мына материалларым оригинал. Барбина оригиналы.
Aha. Mınalardan pidjakka, sürtükka jaksın akabalı. Mına 2 xil. Basın açsanız 900 şirinası. so'mdan bular. 1,5 shirinasi. Хб. Тигровый. Ширина 1,40 м. Тоже 900. Мынандайлар бар. Ага, шуларга кандай? 800 сомдон булар. Как называется бу? Бу спандекс. Мынандай с люрексами. Бордовыйсы бар, зеленый, вот синийsi бар. Мынаның бар. Начесный лен. Начесный лен екен бу. Канча? Лен с начесом. 800 сомдон. Лен с начесом, да? Начесный лен деп ком. 2 xil расцветкасы. Ана ленлерге Канча дедиңиз ушуларды? 1400 сом. Бу 800 сом. 800 сомов. Ана мыналар бар. Мынаны, мынандай кысы. Мына еще мындай шасы сүрөтү бар. Мынандай сүрөтү болот мындай. Как бу таяр. Шундай. Даяр екен, да? Даяр. Мынандай сүртүп болот екен, көрүңүздөр. Турецкий материал бу? Да. Ана мыналар бар лендар. Мына 900 сом. Ал 550 сом. 900 сом бу. Мына 1300 сом. Кабеленовый лен. Гобеленовый лен. 1300 сомов, да? Да. Плотный он такой. Мынадан көйлегем, пиджагем жашына качып. Мыналар в основном платьеный мыналар. Канча ушулар? 1300 сомдон. 1300 дейт. Мунун көрсөтсөңүз полоска. Вот это? Тоже лен. 580 сом. 580 сомов. Покажите еще. Нам да көрсөтүңүз. Эки жолу десем, кандай секирмек болду. Бош эмес экенсиз аны. Вот еще. Полушерсть. Аз геплешемиз кызык. Полушерсть. Здесь ширина 1,60 м. 650 сомов. 650. Есть еще вот такой материал. Джерси называется, очень хороший. Джерси? Да. И на сюртюк, и на пиджак можно. Материал очень хороший, не скатывается, потому что я сама уже мне сшили. Здесь ширина 1,60 м. 1,60 м, да? 1100 сом. 1100. 1100. Есть еще вот такие для пиджака. Это 3D-шки. 3D. Велюр 3D. Да. Здесь ширина 1,60 м, цена 900. 900. Мыналарды көрсөтүңүзчү. Это велюр полностью с вышивками. Очень по качеству очень хороший. Это новинка. Есть 3 расцветки. Еще изумрудного цвета тоже есть. Ширина 1,30 м, цена 800. Цена 800. 800 сом. На серыйларды көрсөтүңүзчү, серый. Серый вот так, костюмныйлар. Тоже дубайский. Ширина 1,60 м, 600 сом. 600 сом. Есть черный цвет и потемнее серый. Кара цветтер да бар экен. Мулар жукараак. Булар кандай? Булар кымбаттар. Канча булар? 1400 сом. Лазерный кымбат. 1400 булар. Бардыгы эле да, мыналар. Олардан 1400 сомдон бердим. 1400. Булардын ширинасы кандай? 1,40 м, мынаныкі 1,30 м. 5 xil расцветкасы бар. Мунун метри канча? 850. 850 экен. Здесь ширина 1,10 м. Ширина 1,10 м дейт. Мына дагы ушундай, э? Булар 1400 сом лазерный кымбат. Лазерный кымбат. Алар корейский. 1400. Мындай кымбат. Булар канча? 1700. 1700 дейт. Ширина 1,40 м. Бул да калың материалдарыңыз. Ол қалыңдарым еще бар. Кашемирлерім бар. Кашемирлер кандай? Но я еще не повесила. Просто местами надо. Кашемирлер канча болот? 1200 бар и 1500 бар. Шерсті 1,5-1400. Буклейлер бар. Ошо алыңызчы бир.
Соннуку. Такие это индийский, натуральный кашемир. Ана көрсөтүңүзчү. Здесь его еще Натуральный видно. кашемир дейт, индийский. Канча метр? Это без вышивки 1200, с вышивками 1500. 1,5-1200. Ширина 1,5. Весь раз. Кроссовкалары бар экен. Ушул жерден заказ берсеңиздер, бардык региондорго жөнөтөм. Номерими описанияга калтырам.